Хизепле телегура жазем. Эбиринде Чуваш нации конгрессин дегал. Чуваш нации конгрессин президент Геннадий Николаевич архив палинде ханара. Анде беледер кыжал падем Чуваш халахе. Бұл инде Пир республика канамар падем кенжери урнаган Чуваш халахзем пузык уяв билже. Чуваш нации конгресс не дергелнерин 5-20 жыл дулдарынан енде уявларымыр. Уявба бірлік бала шуғышламалы дүземде тұқсақты жеш. Эбиринде түрлі жезембе Галашымыр, Лукьянов, Николай Егоровичпа, Тургай, Валерий Владимировичпа, Тадавит Тизимбе Галашым, Шағатыра Паллағынде Чуваш нации конгресс президентебе Галашмазыр Майжукка. Геннадий Николаевич, аяғығым конгресс мүлі бұрнат, мүлі дәлізем ешледер, мүлі зығылады. Чуваш нации конгрессе ширим жылдылдар жем, Аблабылзаны бір ширим жылы бұрынма бұлдарына, Шуал Загайман, халық азын жеде, халық ядын жеде, Чуваш нации конгрессин хейн шур жеде, хейнемайынде хейятпа, вишчелихебе, ширны, шурт, ядарлы чарыну берін күнда Чуваш нации конгрессине кашны күн троллейбустен білдересе нации конгрессы дейшенде. Шавы қытырағынде нации радио неді да, нации телевидение дұзы анмай, нации радио бе үйрімақынде, Чуваш нации радио бе ебір шлет бірде, онда да берін ішсенсем, Чуваш нации конгрессе калажат деді, пәлдерзех тұрашы. Онда регион земде бұқашы она. Вот мен завандарать, манжутпа, керек менле хаклазасын, да ебір юбилейне де манжутпа, шау дере ергелер шайра ирдерсе ядамар, бір шутлазасын немалдан де патшалық үшә денге реңкіста хезектерде галаныран ирдерес демар денінше, анжақта Чуваш нации конгрессіне ергелене шинзем, менле де твапри тумала, өтіхадеде галаныран вара хамба ядарлы ежыны дұза, и біріс айшак юбилей ирдерден. Юбилей айшауын жүхрі халық бұғынма бұлдарш бұлзат, шелімулды региондан жылранға. Міндері ол пренде хавас, ебір галап пренде анжақта тебір жүхне берен правительство жын едем галашы тархашын он жүхрішін анженердеші. Но керек менле агадуя республика күні, ебір мен жүхлі халық айышына бір республика дұлажын жен. Взем күнда келешін, курашын. Вот юбилейда пиде нумайынды, ебір кала бір вунышын, тек бір бұлдан вземен выдырын келжеш. А ебір вара калат прылана, юра деппен, мүрледе бөлен шыды бір, ежыны бір деді. Енженде халық келет бұлдасын, абла бұлзан конгресс ішлет, абла бұлзан конгресса ежынашы. Шабы қытырақ түрек каламалан, енженде он билік шулгай алла, Чуваш нации конгрессіне келін жүхне, он жүхне мен жүхлі, астыван бір выдыры организации ытларақ чеберін официалы мен юридический палыртны земінде. Халі берін тұқырвунны наанде. Онда ядарлада теплен ішлеген зем, бір сағырвунны яғын зем тепленек ішлеші. Қыш бірезем балағын, онда яджашын езем беді бұр, түрек каламалар. Но мен де бастен, керек менле организация ол шинран келеді. Уйрымшин, энженде ердюже, ана тыцадыван бұлдарат бұлзасын, ергелеме бұлдарат бұлзасын, шав организация ішледі. Паян халық азын жен, халық сасын жен, халық шух женже. Чуваш нации конгрессіне калабар штатели булат бір деден шавақ білдерет ол калабар. Штатели булат бір, нации конгресс уменже деші. Онда қалбол енженде бір нағар шүртіне детер себе патшалық шав дери, терес мардуры он жүхне калабар нации телекомпанияне парсаанде. Но шабақ тебе премажетаж Петимбек был Чуваш нации конгрессінде, выборна сыхлазах вардамар, упросах вардамар. Вот, хыня шуртне туны, неме туны. Тогда вот ща мендері пызык білдеріштівал, неме туны. Ведь пойдем халық ұтшынча, херехики пинчин пойдембе. Взен кашнын адресе, паспорте, она ширас сигана мне дырат. И ща он бада щакна вот шуртне туны да, хыня мен нации конгрессин ядарлы, штаб-хватере бұлны, халық ра Жанбек Калашны нации конгресс өмінже тәл бұлат бар дене, ол пиде пызып күлдерішлі. Вот, шағынбада енженде ширим жол, хуши жана тыца бұма бұлдарына бұлзасын, ятне шуғатман бұлзасын. Евровықы темде бұлна, едір қыварақ біледер. Ебеде қала бір Чуваш нации конгрессіне келіне онзыртран демелі, бір шуғышпа қалазасын. Он ішіне яланақ худшынна, тақыр уникім ішлудан бақ. Чельге закон за ней ежу на тюхнеде, от нерви Петрович поигнал яланах полна. Чину моя галасигне, вадрхуд и тладухся галашне, в чельге законе бе, пошалах канажнте.
он чухне верховный совет баллахынде. А камзе Мадуров порче биде, и пирбег иккен нумай шанбегінде шеретле тухсагалашне біліктізіне де Николай Нилович Казакова хвалатым радырға пире кашны пире гына тухсагалашне аванмар дизе. Да, Кошелева, Анисимова, Михаил Анисимов, вылғытыр депутатсыне қаладырынде. Вот, атнер кудан грахы идеенде. Вот, шана кал ужына, ша Верховный Советра, ебір себе қаласан, шандалага хамырмайла шавырдымыр тембелі. Шавынбек депутатсен бұлны белерінде. И бұнда мұқтанса қаламасты, бұл активлы, ебі шагыжа худшымна, Атнер Петровичнің маншутпа, ебі пулжаган тенжен прибылны ол депутат выходынже. Мүжіндеден шиже, улды шиже шинында бұлны шан бекрехиден. И бір шан бақта, үтті фракция зембе, үтті депутат зембе, уйрым чываш зембе, ялдан духна чываш депутаты сене кыштахте бір жоқ намысландарда, уйрым қалашса, чываш нации, чываш челгезем жіне қалаған саққуна да ежінма бұлдардым бар. Ол чималды тенжен прибылже дұрсепе қаласан, республика зем кушынже. Вот, Антон Петрович, Иван Андреевич, в Хадрлерыч был сакунсине, Малдан Банжут Павлов, пызык шеденю бульже, Мандери Кашчен, Аркадий Павлович Гайдак, вот, его-то прижимал Будар, вот, Мандери активлы худшинже шавыстине берінде, Калашса, Пугунза, Мле политика дит маланде, шавыгты политик ба уза Гурзанде, вояжу дайлзе, вот, Чуваш нации конгрессне тузахуни, вол хейнемай пызык придержали пулзадача. Керек меле бузанда палаганде пурнеде юраза житмешук. Ебе кала бар вот сан телевидение, сан телеканал пурриде ол манал пиде савындара чувашлаклар неде вот палаганде терле хак терлерен хак параган земде бур. Но анжақ теп шутлады, мужчин қалазасын, и бір хамыр шутра пахат пырдайынды, президиумра, мәнжуқлы шен беріңгіна, мәнжуқлы чаваш учителі, ассоциации, тада өтізем, мәнжуқлы ішлеші, шавығы тұрағынде пахат пырда кам пире критиклер земде тағжына конгресс фрам келме прахна. Візем конгрессіне курмашы білмеші, аншақ ұжырас қақпама шутлашенде. Шақ ұжырас вот сан телеканалда да пахатта қашпірінде халық полезде мұнда білер қаламына. Немелесіне жүк күрден, қалашы вінже, шамана тіліндер же, бірден бір критика. Манжутпа бұл ерге зірге бала. Енженде қалбыр профессор Иванов, Петр Васильевич Ивантаевбек, Ваттызен Ганажы Беруна, Наумов, Вера Кузьминична, кунда конгресс баттаға үтті Нумай Самбек Павловичын земенде, Вячеслав Оринов, Вячеслав Христофоров, халық артистче, пирен, Чуваш нации конгрессінде янра юрушкын бұр, мына ол ерсе бұрай. Тада үтті Шаванбек шензем, Чуваш елге учителезем, Анисия Павловна Игнатьева, кундан Лисицына, халевзем, кундан тухма білмеші бет мен жүхлі пулужашы падембек, Чуваш нации конгрессі шагыжа общество ламай бадуза бұнывыл, хай приенжен шигну. Те бірінжені бір паршалық умінже парамламар. А керек мінле болзасында, шак шинзен ішіне Шаванбек хақланы, конгресс болында ерінзеларыне қалы бұрды. Бұл жағынзегай мұла хейн культуру шайне қыдарда Шаванбек шинзенненде. Вот приборында қалы бір, оны бірна шақля бүште бір тебір жүхне, ман хужамат сене азынаста келмес күнда тәрсібек ағызан. Үтла пызық чиз пулать пұл деп. Бұл хужамат сене жем жүк. Зембет Чуваш нация конгрессіне ішлемет шармандар зағына біраш. Мінледе бұлын ябықты вас, мінледе бұлын уралардас. Вден шуғы жыде шавығына, урық тіллеведе жүк. Мана шау деліндері, и шавығы тұрақты да шау істемек. Чон-чон шып табылып шау жинзем, көгір жапса жүресі еп Чуваш дезе мұқтанлар. Шағы мана тіліндері. Енженде еп мін жүхлі де бұлын Чувашлық шын ештіва пұлдасын. Халыға ежінма бұлдара пұлдасын. Заявленеден дума. Еп күнда халқалама бұлдарап, мін жүхлі шыны проекте бердуна. Енженде шавына да қалабыр, ним хақ памазыр, ним думан десе шанбегінде. Вот қалабыр хывы ғыденже шаплавитхе, ол при вот хияқ қаларе онда ол серене тервира, вот ден енық турынды тұқсагарым дейді. Он билік шул тұқсагайна, орық конгрессіне интмен, курман пілмен, паян ол қалабыр те власть организембе онда потемышле парчелке дупны бей, монашлан загайна да конгресsin içine aza еліне. Тәріндерде әратвал, паллағынде Шағынбек хақпаны, шинзен ішіне хақпама білменне. Вәт паян қашны ұқша тенгетер, ішлеген ішінна пирім пұштаймала, ұнбек шинзен пұрызен, взем пұрыжын, взем пирбе юнажар пұлнышын. Мән жүхлі шин шағыжа құтшынат, Олег.
Мен жокле. Геннадий Николаевич, буланы хайванинде хамда Чуваш нация конгрессинде шулдалы хуши переводчине Николай Васильевич Федоров пайберген. Халыга пушпамар кутпаш латенег шен атнер бетреш кузангай де конгресс житне шамбек сивлеримерде шулдалы хуши укше билемериш укше Пербуз илмезрефинде эшлерим шулдалы хуши. Бұл жаңата хат поманы көрендерейді. Но хал паяхи бурныш берге. Вот халиги утра Чуваш нация конгресс статузы, милля организация, устав па. Халихер шели устав, утень устав мар. Чуваш нация конгрессе был, терсебе галадан иберинде онжухне палартынче, премьер сестрах палартына. Бұл палахынде пәдем тенчери Чуваш семпе ишлеген пәрдем бір организация пәм. Вот юридически дележендение региональный курсинче шлеген организация. Менжин дезен иберна шинеде мармы мускавра шинегенде пәдем тенче шаянже организация буластызе документ сине тратынче шельбилинде пирен тюре жазады шанашкаланде мелле галамала иберунда вишихут командировка на Ядам Константин Петрович кары Волков пиди мускавра ишлери. Ну анжакта онда $5000 итна булзасын ушнах калама булат. Ну просто ушын галар иштейт. Шам жокле бара хамрах туза бара приегелеп бердиде. Пире мен дума он жокле укша тагаз я пирен счет пор шлеме булдарат педем тенже Чуваш нация конгрессне ежинат Чуваш тенжи. Везем килешсе булзан, бирбеш лешсе булзан, манбашигынашсе булзан, президиум башигынашсе. Ебір везене ежин ма булдарат пар. Мен жокле школ коллектив везем кунда келешсе. Ебір везене вырнаштарат пар, темдва пар. Умая была темінде. Ишанбада политика дележинже нелден дейт каланында. Вот тебір жокне онда сан интервьюна илтінше радиоба. Вот ибр баллахан де Чуваш нация конгрессне кытах урухларах кукурнычы денеде булатыне. Ебір лана калабар югумзем тығырвуны жылги югумзем тада паян хилар дуру. Вот онда вот ытызем каланы жежешак шугужавден пулденде ежнашына урухларах ларудуру. Тебиренжен калабер влажум негайза мана негамды калама булдармаш пушапса бурнап пардезе. Энженде бир везем кадрзем политикине патшалык ергеледіце бұлманны берги. Ушын галапыр, патшалық канажын жадықса галажап бұлзан. Мұнда Чувашла галажағын не дете бір жүкне, ебі галабар легалашқа хура құшынже шуры дене бегінде, ебір тұқса галажап бұрда, я шуры құшынже хура. Варанде онда өзем кужармада бұлдараймашы терсібе галазасын. Халінде жауына ергелереш, а шауғыжырақ ебір коллегінде кадрзен берги, культура институтне галабар. Мен коллег, мен жүклі галарымыр. Пер ергеллешин зене кандидатур зеде падамырынде. Коллег Чувашла білменешін налаты. Енженже Шаранбек учреждение зендетер. Нация телевидение радио зендетер. Епни халхи директора она калашын марынде. Вот я бак шамбегінде. Тената организатор тен вейлуда боле. Анжақта манжут починын хын. Хыне хый хақпанба білмеле. Енженде нация телевидение радио бе некаян бузанзы. Чувашла білметер. Мінле газансы шал должен келішме болады. Конкурсда да ушынма болады. Ебі шан бірге пыжашған загалады. Бән нация радио майы бенешлек. Шан хужырақ твады жыл хушынже шубашкар хулыне илтмелле туманны манжут балы вырынзыр ебір коллег шагын бірге кускадат бар. Чуваш нация конгрессе шивычи жылады. Ебір пиде шивычи дуларда бар. Чуваш нация телевидение чувашланаса. Хышанда булин. Ергеленесе. Мен ждеге бән калабыр нация радиода 103 FM бән канал Ирикин ушын, шубашкар бавал цивилистаран илме булдарат. Шактаран сене вара шавна, штвада жыл кушынже ергелемеле жүкші, вет шуры халығы шубашкарда бурнат. Энже ебір нация радио дет бір бұлзасын, мен жынға, онда чиновник сен, шаванжынлар ашты бүлінде. Ебір хумханат бір, візем ебір укшадыр, тенгезір ішлек бір. Візем вет қышпырдем мұнда шербинетла илеші укша. Твада жыл кушынже, мен жын тумаламары, шав ебалазыне. Балах тумала, велчуна ыраттараган ябалазине, хускадат пребир. Тила идузем дратпыр. Мен жен хайвығы денже, ебірдетен пықса, самантыра, первығытыра, ытларақ итмарымыр болмалада. Директор земжіне бачыште, школ денже, чывашлыкінде верендесіне. Бізе мұнда кашны школда денеме ғана перерзегет квармады денже. Ол период пиде пыжырғандар же. Ядарлы конференции пуштардымыр. Министерствуна пиде пызык критика бұл жонда. Ятларым ронда. Веземінде чынақта шамбегегенде сымақ паджыште тюрек каламала, везем хайзен сымақ не пұрнышларыш. Вот шау конференции ғышын, демен тембрі жулдельне, пәдем шкулзенже, чывашлығыне вижурукне тавыр жеш, балладінде халте бұрай дудырда, лицейзенже иксегетік барынende. Вот зен темле статус дезенде. Терсебе қалған волда терезех мар. Ебір күн бірге дейдуларды бар. Иккенмеже,
Чувашки мен балахынде класс сенже ажезем пербек мар чувашкине плешевичка. Энжинде мана ажезем чувашла плеше бузасын. Везене чувашки уроги кирле де булмар шкулда. Вот. Везене урухларах врент не гирла. А те бір жинзен пачак чувашла білмейді. Ажезем бұрашы бұлдан вырышын езене мен вот чувашкине міле врентмеле. Балахынде везене бір классыра, бір шайра врентме жоқ. И шағынбада ебір тілле ғатырмыр, мен урок сене пайласы береге. Ағыл жан жүргене мінле пайлаза врентеші, шағынаш қалақ. Чываш жүргене урок сене кашыне шкулда пайлаза врентні, паянда бол біргенжен пиде пызык епшыдла пириненжен туны шедені бол, вренду министерстве бірле. Ебір ішіне даман бұлдан вылда бұлмашы. Терсебе галазан каран пиренде вот шагын бетне шитре министерствона каяшенде но темір жол барырга бире милли бир пайламаза врентме десенде вырын жууп темскерде солдат зем директор зем жаза шпуритем гунда министерство рано зене пирмбада яна ну приглиши директор келдишин темір жукне шампанский зембе конфетсем бигелеше таргашым зене галанда конгресса кайзайда зем билик бардан юрат десе галанда зене ибир галан шук шел булинде Байламала бузасын, пуринде байланмала, ергелі врентмелле десе. Вот шанашкал системада шинедіні, ебір шкулзенде шак ергене туза шидер демер. Вол ішмари, пызык іші бол. Общественный байбай бір контроль зедені, халі гала бір айдат бір. Мен жыға иге үйду тұрайд. Тебір үйді вне бұрнышлар мұртемелі, шкулзен үйді бекалазасын. Да, Рашеза күнебе пирен юр урок зенже икен. Программа дорогunda чувашла врентмели менде шукка, сенюде шуккунда, компонента шуккунда. И шамбада хамар министерство жайнже виде бузы конференции дерзе, чувашли учитель, мен юру историю учительсине пустанде, шанашкала калашрамар. Ол бір вишул гайланде пульджа. Адырга шанашкала, да сиден министерство пире камчырмандарат. Вот мен шамбек сеню дыратма 60%таран чуваш юрисине врентмеле дезе. Вот, халық юризене врентмелле. Чималданах халық гимни бе, Чуваш республики гимни тербишламала. Врне ернере перхут табулин юрлатарзасын ажазине. Эбир ыты ючыржизе жинже черене дыца юрлашы. Футболист земде, ыты земде. А бирин Рашиира хаман гимна билеген десем шукка. Шавхужах Чуваш земде ведь. Хаман Чуваш республикин гимне. Чуваш халыкин гимне, алран гаймине. Пәлзе юссен ажазем. Вот премеш удым был. Воспитание тележинжен. Хамар нации, хамар туюмлыға шеклестелі бейілдесін. Юрузене, мен жын чывар халығын, мен дері илем юрузен бұл. Ебірға тел бұлғызем қашын районда ердерде бір. Мен шак вот суйлауы мен онда май бұл жеде берін. Ебірінде қышта суйлау бар жегіндер бар. Анжақта ебір хамар эше бұрнышлары бар. Чывашырғы истории, тада юра уроге зен учителезене бұқса қашын районда телі бұлу елзе. Ваземденде шав халық юрузене юрлазда. Вот, мен директор діне ятлаза, мен жен сирен қышпыр, вот тетевсемезе барашы демді, мен жен икен чывашшылығы классне, чиік қайран компьютеризе барашы, онда калабыры илемлетмеле болзанында укшине де бамашы, шамбегінде манжутпа, кашны чываш директорын, хайын вырынже болзанде, чываш чылығын бе литературын классе, он чи илемле болмала, візен манжутпала. Шава дарана шитмеле пирин, шуғыш бала, анлау бала. Мінле візем батне шидермеле, бағанағынде, пашалық шайын жен умай, үйтнінчен жен умай келет шак ішрет, тезеге башын ебе. Вот фольклор коллективі зене 21-гейда бір паянда келі жудовай марамырға. Культурный министерство беле. Візем, мен думай келі, зациклили стит мана министр жумекалат. Этот, епкала фольклор коллективі зене не кашне шкулда ергелезе. Везене ымырдывыне ергелезе. Шавна шкулден ымырдывын системине бір пунктпа кіртсесін, візем хаземе ергелензе гаяшы. Тезе, каланы бір. Фольклор чываш халық юризене юрлаза юсне ача, выл чываш культурине неге жандаманмаш. Выл әмірден берін чываш культурине, чырхине парынны шин булат. Шавна адаландараган шин булат выл. Вот шавна эбір паянда халиге вот ылнан да шиде емес бар. Но терестебеге азан пиринжен тунесын үзем, тюре жаратаненде, ну, республика президент чиицасын галы бір, эбір президент ат деп беренде, глава демес бар. Республика президент чиицасын зим тываш ден бегінде. Эбір галан жүхне дебір пириншине дарза, шергут калама девет, шергут чагыду бірге хускатма, пожарғаны не білдерме девет. Мен жүхле выл шак шуғышсене, візден
Взем же был итлашиш, ну, челден думал изінде. Еберитне булдан мен был камах был. Ну, конгресс итне да был, общественный орган, власть организациясы был. Тебір саман, вот. Жамбада шагынбек идузем, вот паян канайбы хали вот келдем патшалық канажын жем. Унда пирен республика конституциясен патшалық самахаклар забрахны бирги, мен терсебе галазан палагынде пірлік Рашей мен депутат десен шималдан шіклемелет шуна. Взем от шавна шав ергене пысны, мен дижынны, а шавғужра коммунисембе мен ЛДПР мен депутат дедем шагы давай шеклереш и бир патшалық организовать хадизе. Мен шим патшалық смак консенситмен туксаюк не деде калаш режимде. Ал телесебе пидиши вычиду и бир кумберги вот Николай Григорьевич пода калашмыр. Мен батне житер бөлде. Мен жнега Мария земде Дударстан, Башкортостан, Удмуртия дем. Нигам да шав патшалық самага каларман. Кыштан духныжа кам ятне галамала. Кам сын нежин балдан. Шадашдан перзана хынегы. Палаган де был. Кам авторы кам. Авторында патшалық ек шагынбексинде де. Чу патшалық районда шизен шер. Ну, палахи мен перлих России манжут панда. Единая Россия. Вот земде шау глава на ебндёх на ту согласен коллег вот. Шаба шау дюх не бирен пиде пызык конфликт Польши. Михайловский иртебирать сесине. Ебе ту согласен дюх не чвашла галашем на 2 минуты до мар в тем куча меньшинцем где вот чвашла блин зем кшкраще. Где перевод тишенде зембегенде. Вот. Бехрате галашен дюх не в день анланас килет. Шак нации иду зембе галашных не палак каларам. Время же иду веб между двух соглашен. Нации конституцию не кертнуть не. Нации республикан ердюжи. Нации халыкен. Чаваш халыкен бирин уйрымах переилдесин. Челихине пельмелле десе. Шавна кырсег вармала десе. Ебе самах каларам мында дурса. И палагынде чилай дюхне пирышын чаваш семжен чаваш челихи республикара паремаш челихи булмала десе. Вот. И шава выхотра, телензегай малада, шагынбек млекалма хумгану, интернет темскерланда, регниум зенде жанашкал хумгану болса, пире питлезе, Михайловский не питлезе, ширны не шутламанчи шамбек пирен вейзем, пире хиришле вейзем буру десе. Вот. Терсебе галан Михайловский парзамах канада, чанахтан дере, чуваш халак жен республикири тван жилхе премшилхе бумаланде тере. Вара пушла решонда вот педембет иккен прохорханда вырыштелхе иккемеште бирен шапла ебе суда барада темскерде тепринда тем солдаты ви команда тем общественная организация онда педембе ширузями жирна ну кышкараше шугыражаще а мен итлашы каларым ребрунда мен итлашы каларым неменде итлашы унда каламарым чыган халыкшын тван жилхе бул яланак премшилге болмала ашамыш жилхи. Мен онда теленмели бор. Шагында республикада бурунза Шаванбек взем чуваш халыкне хилиш калама хыяшы булзан взем пирин вейзерлыга туяшы булинде. Тени кунда анде паллагында чуваш нация конгрессинде аябе бурунде изегеремени еп калар масты мухтанза калана калала пирин шитмени всем дендан умай паллагында керек менле медреде анде панжарада хура бинжа тукма булат шорада хура бинжа тукма булат. Шабахта Ты республики, шавгытрах, каладаш деремирмга. Шавгытрах. Шагнашкал, шаужа хум булны жетре, манжут па галабар ытты бирин вот инда мухтантлар савар фончиде онда, шейспел фончиде бирин милечвашлар организация дем бор. В земде мен женде парзамахта нигамда неминде галамаш. Мен жен шавзене хириш ле галабар пирин республикара пинетла общественной организации. Взен ебрejухне я дезене дебилмеспер. Пирен культурна конгресслеместезе культурна пулшмала дезе ядарлы организация деду заходишь, хай выходинже темский илдин меш взем. И вместе взене приместе штага взем. Вот и шагында да шакна глаза говорас келет. Ебер это хойгылгынде шешпел фонжигешлене чаплавычка. Пулман. Вот шешпел фонде савар фонжонда галабар ытты организациями галабар нации идеюбе ытты шигна организацияне илзесен манжутпа. Взен статузе шоче бурбузасын. Взен статузе чваш нации конгрессин жен энжен донжа шешпел ят бурбузасын. Взен нигшкен женде пичик марво. Шешпел ячи бәдем чаваш халык жен. Конгресслан ытлаши, семинар зем, темле конференции тем. Халык сене пукста, ыты регион сене тукста жүрезе. Шавдери пызык команда дуза, вейлышлеме булат. А мен это конгрессине пыслар малы бар. Ебер мен дума булдарат бар, тават бар.
Мен думалыне, ибир пәтмен, ибир кашны халық умынже, пирниш халық умынже, күш умынже. Ишанбада нигамада кашны хейн вырындешлемеле, свар фонжеде, сесть при фонжеде. Взе нигыш кенженде нигамда катсайлмес. Эшлер, давайлара, конгрессландашлар, тавлашсашлар. Может подемешлер пер юбана, перлештерде, пер панчана, перлештерде, кашны организациясынде, ибир тыцады не был, терезех марвал. Терезех на Виталий Петрович терезех калат, ибир малдан, пирин малдан пайрланмала дейт, каран перлешмелле. Терез себе галазан чынакта ибир пайрланса да жетмега. И шаванбада ибе тебір хут калады менде. Вот онда керек менде бузанда чуваш нациган бадан иритк организации. Патшалык организем пирин системана ытлашлы хутшынзак каймашча. Онда прикалать. Вот патшалык аяп онда влажа уштармала, мана критиклешненде баланде. Ип хыныкна ул я баланде. Баланде совесть пумаланде тебір жокне жанашкал. Ну хызем ним думан шинжех, шин ишне Шанбек шинзен ишне пелмезер тумазер килзе жүремезер вун билик шулгуши. Хаппама тарышны был, просто был немеле мораль тележинжен, немеле де она анланмажук. Хайвыгадин девач, ебер вот онда принжен интервьюлинче, вот онда калат был Шанбек дит вот вгатыр карамбол дитинде астывадыпты хар вот азайлзесин калама булар. Сейчас вгатра взем чуваш нации конгрессмен фонде тезе ятпа ядарлы счет учса шление. Унда пидин умай, от Михаил Григорьев Еврода прижимал булдар, вол хайвагынде пиде министр был на май взене булушна, ыты бизнесмен зем, темскер унда, итледер унда шав эрех мененжен ликеровочный завод ранде, телензегай малан умай мензе машин зембе, азапная бала зем был темскер карян мен епшутладым. Карян епе чанка президенте был задарзан пирин бада налог системе инжен хутсем гилеше. Вот, Шамбек, фонд, чанка фонжен, шанжокле налог түлемен, шанжокле суйна, темскер десе, вара юрат теремер, пхатпырда, икен, чуваш нации конгрессин фонжи ячы бур, анжақта чуваш нации конгрессин, унда вземана, 1% паман учредитель булма. Хызем чуваш нации конгрессин ячы бешление, анжақта конгресс, унда пачак щука. А те бірінже бірі лайфта бүлжер. Налог системінде бір құтшын мармыр қаран. Ебір жәмбек құрау бадым бұрда шел бұлінде бұл ятне баным, взем ұқшадуына, шлене, хызен яжебе, күнда конгресс пір мұста елмен, шаман бада шел ебір күнда негамда мар дете құрау бадыма. А мінле ездер, моральды жыны сұлза бұғырға. Мінле ана чуваш нации конгрессін фонже дезе ят парда, ана учредитель дезен пырзағы бар. Моральды жынде, мінле нақылқама болады. Она немедле. Положим, конгресс пельмени уберет. Да, пельмени. Немедле пужада, что на жайба, что на шма булдараймаш был. Был шаг я балавал. Паян пиринчи ваш на цегангазе. Шли фонже, шли менди, кто халенде шене ярдюжи берунда. Вот потембех 4% онда учредитель чуваш на цегангазе. Вот шаг дегал укшеденги бирги тарзагайны узам дечна вот конгресс общественной организации. Патшалык пулушмас керингандезе. Паргуста бама что это на мостовар. Мелет сарадыр кушурдайзер, шинзем шлеше, кштан кшелен. Тулек каламалам. Шагын бирге калама болады. Вот юлашки виже шулгушинже патшалык пире шагынде шене проектсен кыртни биле, эбе она патшалык канашынже тухса, калашса, депутатсен беттеле булза, мендуза, мен укша денге шав проектсен вали уйрать кыштах. Терсебе галазан вал пер шин тыцады мало штат укши. Вот. Вол нумайда мар демеленде. Шаг уже раз унчен вуниги жулне. Пире патшалык уйрзабана шулдалык не алы да эшит мелпин. Вот шаг укшаба, это мен дума булат каларга. Вот мен дума булат. Вот вуниги жул гуши эбир штатта дытна, шуртне дедуна, неме дедуна. Штаденже шуртне дытн жоднялен вуниги жиндаран булна. Пирин налоги земгына онда 4 миллиона тебір жоқне житне. Анжақта мен булышна, менле бурунат бірді. Паянхилары дұрыра илзесін, ебір ұқша денге делішін женізен ман юлдашсен бұрри, чималданақ ман юлдашсен мана бұлжачы. Премя жевал, депутаттыра мен сағыр жыл ғуши епларны, ішлене, епларны ғанамар ішлене онда. Калабыр шағын жүхне палашны шинзем, депутатен пір, наждарларны зем икшер жиму ғушын жемда, еврей земде беден умайтыр себе қалазан. Вот,
Рощинада калама булат, электропаратный заводында. Вот Шаванбек шинзем, вот Владимир Васильевич Свешников манхан першкулда времени аджанде, вот Николай Владимирович Малов идернеземінде хамыр, ендешкістен бұл небе, в земінде Малекалай, Ибрикаласы далына, манада күштақ пул жырынде, вот хам шутранах, штада дыцадыма, першинна дыцадыма гына, и налог семдюлезен, печиккен шутлананда чарала бин шулдалық негерна. А берін халиде твадышим, вдене тюлемеле тытмала. Енженде калабар ытты бирин шамбегінде мухтанаган хызене пире хак параган шинзен пер секретарь де дыцадымазырынде. Ну, так, 3 баллы зірінде, бек раз мероприятиелерде шулдалық не білейке. И шалынба пында хаша демеленде. Анжақта нация конгрессінде бірін секретарьдер, постоянно ядарлаза ішлеген шинземзір, бірін нация конгресс ішлеймеш. Мінішін еден күнда халық қашны күн хевежет. Шакна курманны, онланманны, тогда шинзенішне хақламанны. Ол шинзене хизеплеменіне білдерет, хизеплеме пәлменіне білдерет. И нумай же, шалынбада ураларса, манжут по чавашсем перлешмеле, вот им кагыр жапса жүреше, шагужырақ чаваш нация конгрессінің ішіне керек мінле май бұлзанда урағымадырашы, қырашеш. Ага протестлики дегадара ак юбилей векенде шаврасы дер бүлче. И бунда калармде, вот хош бір предприятием пирин борщ нация, вот чав нация ыйды везене бачах кумгандармаш, чаваш халаки везен бадишлет, пурнат, пулжасты де бачахте, вот уйрымах теремеп калам, чаваш шиннизем ердюшіне келеште, пан кайла чаврында хурашча мелегаламала чаваш нация конгрессіне арнатмана, чаваш халаки де культуры де везене кирлымар. Ну, нанде кабельсен завод не азайлдеме бумда, переборзем даваган завода. Тогда нде, ну, шуламай дене бегенде бір халінде ханасыне ежынмайынде, гала бір шавынде рехкалараган завод директор батнеде ганешенде. Шавахта анде пужа уявра пужа седел булмаламар анде меледел. Ну, шавнада азындында вот Селиванов чаваша лартрыште, ол баяқ он жоқне енжінде Водковский еврей бұлны бұзан бере просто мастер калабыр. Ялнақ бұлжат жамбек күзік мероприятиеленше. А ку баяқ илдешін бар, курашында бар. Шак текслизе изегдардымда, шак берін эп чаваш тизе лараган шинземе шонда күлсе. А мен думам конгреза бұлышмала тизе ларашы. Кирлім ар бұлышма, шанашкалар шуыштеме пілдереше. А мүлі анланмала везене. Бала езіна пиде хыван телеканалында иреккен бар аны. Баллағында шамалай пызен қар хужаматне жазмады. Візен хужаматне жазмады, ана жо топаяны вот Вячеслав Николаевич Оренов так тұқса гари онда мендері морегаламала кирлемар. Візен ана тевишлемар деді. Эшперге қалаш. Сүречер. Яна Николаевич, вот чынақта қалы бір кышқыр жинзем, еп хамда дерсі бағазынан де конгрессіне терсі бағады шалдан білместен. Команда айыпылінде, анжақта айбіріт қайваденде, атнерге түріш құзанғай байынде ішлен жүхне, шағынде конгресс, аслы бұғыйықтерін жүхне, бірінде списокты атымырчы, кашне организация не, ширзар атымырчы, вот Сирия, валде шағын жүхлі, квот уйырына, шағын жүхне зерін делегация уйламалла конгресса дезе, тенезір ғажабекчін месті візіне конгресса, калы бір, сымақмай қалазан, Чуваш шамыргызен сылар бірлежіне езерчин местер, бірінде тақшандан бай илмеп бізуден біші өзем. А тен шақ халетчен мәскер болыне анни манзарай мала берін смақран, тен малышне жақ сес плюфотне де, онда қалы бір сылар, пала ане ғазен кер чуваш сәмірді шезін ғазен жалай, бірінде чуваш нация конгрезе. Тада тізене тен пұштармала де бір ғуд. Волхя пире жақ чуваш нация конгрезен статузен де бол, Тадем нацин чаваш халыген войне, остымне, пулдарлықне, парлештерзе драган организации. Онда инде түрлі жуғышлызен, пулмалла мажыт бар. Анландым. Урық немелі организациясында убек статус жүккі. Ол сеспе фонде, хайын галы бір уйрым хезекші бұлде бір, пері қамыры хезекші бол. Конгрезін алыныра кәдері. Әле, бұңғыда келішсек қаймас, мұржын тезесін, ішлес тезесін. Керек мінле темана да шеш телефон жебеде шаварма болады. Керек мінле мероприятие дума бұлдар, шеш бешігіндарза. Ішлес тезесін ол, ішлес тезесін. Анжақта просто онда критиклезен арас тезесін. Но енжінде шиынын пәрделлер, чаваш нация конгрессіне урағымала. Приунда, епқаларым қар вот шау. Энде вот
калабыр эбир хал наци телевидение эрдюжибе шамбегенде шили быйца хиришле докладра юбилейра каланышын в демпидишиленде но бирин конфликт брат эбир идат пыр шавыгыштах энергии перешир заэлдиш пызык передачада пирин видимбех пулатвал майбен эбир шавланы беле майбек шавыгытрах пирин жагенде эп чаваш тезе жүреген, кыгыршапса жүреген, шингаятте картфелер батне мен соглашение даватынде. Онда тухмадын мешка. То есть взем монахи решле, то есть инден еп киришеп пузан, волонда он батне уже манба узы курза еп киришне бе узы курза, волонда ыры булатте, ну онда хайнышсыне давать тогда еще. Ну, тваня зене еще вырнаштарать, шавырша, ну, аплабутан чеваш идеи не судса, хай чеваш тезе кышкырта жүрек пулинде. Чеваши шаванбек шинденбе мынлеге парселихе ебе тубая паривзенбе. Ебе хам енженилден жүрек калап, пурнеде ченне, ебе санада ченне векаю биле. Мана ехра буди килмери еме була. Ебе сиде пурнеде шынгравлана, секретариатра сирин список рапулна, сирин пуринде брекалана, пурнеде камшу башкарда бурнат, сиренде эвали ехра хути хадерлене, кунда килзин миллетизе. Ебе килдин жака терсега бажа таша задувай маржген. Пример. Но онда швазловой марж мангужа маржген. Сана инженер шынгравлана галдан пласын. Примес менжен. Онда кашне. Онда мамбада гмеле булна. Терсепе казан немле идуда булман. Ебер тургаяда чинне калабыр вот шешпел фонтне чинне. Онда информация билгаларман. Ебер ыттизене де, лекшене де вот шав кыгыржапса жүргенде пурне де чинне. А шав вагытрак шагынбеге бир хизеплезе чинне пирне. Ну паллах. Онда приемда сирматра кта тренде чанакта вырысла жерне. Ибна ибна аткалап шавында бирден бир терсемак болжон. Онда вырысла ихравнуна терсек калат бул. А шавынбек болженде, но ипшук вагытранде пирин пулжагандем шигзагунда выросла, и вона подембега не шигзапдерне. Вара мен думала, харшенерен приглашение дем думала идите. Вара пидеум бирге кымылзар булдым. Но шавакта тебрухут ширза мен он жок не шавынбегинде саман пулмарил. Шанакта вол терзегинде Чуваш нация конгрессен и бир шираган ширузем может тень правительства предем бир Чуваш нация конгрессен тень взем Чуваш ширузем милеше. Вол инжен терзег каламала демилеше. Шавыктра ебир калама пурне дечендем биртезе. А вот тебренжен илден вот шавындагынде вот уйдым сиделишин не вземде шавышын земекинде кирламар нам сиделмен дума ерекштерме деген земинде шавындык взем шавдан уяван де. Зарна вземде ундахлараше пурде. Пурдем дахлар эбир нигамада хвалазарлар деман. Чибахивал эбир нигамада ангилер деде каламанны. Ангилер деде пире шүлден галаште булинде эбир нигамада ангилер деде каламаспа. Вот милле пер югом пер удум думалага калабыр взем хал вот Татарстан де онда тебер бирин нации ердюжинеинде. Вот менжен паллагынде бол онда глава уминжеде кыштак критиклеметер шунде вот команда жок тем скептизе. Был конгрессне пажак билмеш. Шак шинзен смахибе калажат. То есть чанда кырзегайна дайнде. Шав вагытрах вол агадуй неде эбир Чуваш нации конгресса пужарза ирдертем агадуй. Мен дери пызык мероприятие был кашны шу. Идран ванадыр булинде. Энженде сана укша бамаша, айбир агадуй ирдерепер. Чувашлыга чертестезе. Эбир мен пашалы ирдерменде сивилезе. Ирдерепер битха. Шавагытрах ундавал пер коллективта тудастанда килмеш. Шавагытрах Шавбеке Владимирда деше пиди Чуваш нации лицейне учнышинна ишренглартарат. Чавдери Гаврилов это блин, мендери чаплы Чувашче. Вол халишинна аякатик сяжес. Роз Николай Чентаев он добор. Чуваш елы ири гине пелеген вол тарамын пелеген шин тудастанда да шуккуда урундан вол хирамын ытла. Она да вол парат. Вот, шавхужах кемельзазына да ямаш, нигамада, ну практически ты приняли здесь, Чуваш нации конгрессебе вол шугуны жугатры. А шавхужах вол официально ман полномочный представитель мене документне здесь жюрения. И Шаванбек хытланны гышын, да Шаванбек Чуваш нации конгрессне хидишле пыраган шинзембе худшынза кайны шинна. И тогда Шаванбек техшлихсем бана гышын галабыр. Вот, пирин драма театра тударсана каймалада, вол подембек калашса уже, ишне дуна везем, калашса дарна считаешь та пулмалыне. Вол килетте драма театр директор инженер, хали вол пирин министр, уйдать. Алы процент шава, ишлезе илне укшаран, сирен Яковлева дюлемеле.
Ну, хужамате калашын марше балаханя. Ну, первда бен Яковлев вердюжи. Вот. Алыбыр центран ыйдать. Волгала был. Миллега Шаванбек драма и каран килишменни не була. Ага дете, вол тухате гаятте. Шав театр зен, лартмалы вырын зенже. Вол театр була сумен, темиже гунмалдан, при гунмалдан. Ядарлаза, шыбыр-жабыр, шыбырламсене буштарда, темне артисененде. Телевизор жүрегензене, мензенде, буштарданде, концертсем лартса тухат. Театра шинзем ангаш чертезе. Вот. Ибо вот директоры Галаны, вот организаторы Галаны, жанды драма театрын жамаға қалызға тәтіріште тәләнезе қарам. Ебірдері меже пейні ұқшалында шуғатырмар, шау шинна була дезе. А бұл шауында писерин команда шуқ, темскер дезе, пире врентме ұқтылынады. Бұл шамырыққа пире врентмешкен. Ебі бет қыжандан ба, чываш нации юғымынже. Onun вренмели темен жүкле. Вот хали уяв ирдерни бе онда кала bir ирдереші. Тінақ чапла уяв. Анжақта тудастанда ирдерни был. Онда укшиден гине де параще. Анжақта керегелемеде падембек пашқалы. Хыйшин ейлет. Онда мәлі каламала хынана келіне кешінбек кына шүремеде булат. Візен системинже. Шам уяв шуғышне де хали каласа қарашне бе. Уяв шуғышне параганны. Шималдан эбе булна. Онда да эбе худшынмазыр юлман. Сигабидуллин бұл заонда ердюже, халвал депутат, Россия Думин депутат же, пиде пуянышин, главатшинде, района Эртебюреган, чевашне пиде гизе плече, и в районе Шанбек Шуш паныче. А мы же чевашне агадуне пине, минжук летирн районда чевашне мунаш, чевашне мне уявне, уйрымын дебдерес мар тирендезе, энде. Унжухне эбахана нагарамда, онде туда земле берле ирдержинда, онда пойдем чеваш коллектив зем траще, сейчас туда земле уявнше, сабандуй десен деньде, анжах я же сабандуй. Епкалады, мыжыға вот чевашсен бирін хамыр елайырге бұрутқа дейді. Шамбегінде шуғыжа банышыде, каран Аксакова галан шамбеги. Каран өзем Аксаков падел болны ғышын, шақ шуғыжа, бұрны жағыртырыш. Ана тер себе галазан, чималдан дена Аксакова күнда каламала. Исі гүбі дүліні. Вәтем шақ шуғыжаінде бұрны жағыртырыш, тер себе галазасын. Но вот шамбада, Шаванбек она шавзине шуда елзе, ебі хамын полномочный представитель официалла, хажадурла білдерді қыдарды. Ну, полаганде. Ну, теперь не делают, шауанде, как же обсуждали, волоперен вице-президент полная экономика ИДВБ. Тяпки влади теперь? Ну, Каламас по хужам оцене. Вице-президент полномочный, да, ну, полную экономику ИДВБ, полная, да. Анжахта, ебана первого утра тваду ихлыга, хам вырына хварнычы. Вот, и он не кайма жутланчы. Мен шабыш сапым аттеземда. Кузем жалобы зем жирайш, да, шахав жезем, тер себе газнақ шпырземында. Меле галамала. Мен гана терстемереш полбидинне. Шанашка дуза. Ну, урах демеленде. И шах уже раз, но вице-президент пузал, твада жугулшынче мен дурга. Вот, и нде галамас, вот, может, Александр Петрович недавно выход полмаре девчухне, анжахта пире вице-президент ятне дыца жюрезе, паян вот кала пропире угасов мэле пулжа Николай Федорович Аплавтика, вот возем вот унда чурнехер чухрде туман. Твада уих хвардам конгресса андарзылартна ветка. Им пирен пер ал хлыбе улштарна, вот пирен шау, и бир хварна эскалаганшин. Но мен думала, пойдем финанс тележинже бирен судсен, документсем келиш, таваду их хушнже кен, конгресса салацема була. Вара республики куни умень, вон мисижил пропили булжилка лабульче. Республика куни умень. Мы бада хамран секретариатран де пиди шамбе госла хирарам шлечун де Лена Этлскернде. Вол Геннадий Николаевич Шангарлатте гала Геннадий Николаевич. Варахал ведер чынак килместер еварадет. Ведь эзер халдет уяврадет периодет какаларадетинде. Вот эзер хвар вырна хварышин галарадет. Эзер мэлле ханазине чындадылдарна шапла южандар дерадет. Тухрде гарадет. Варади де бір шутлары мардадет. А ведь яджи шабахта эзер бхаллеге официально президент пирен. Яджи ябах яджи веже сириншине гаят. Тетпердединде Геннадий Николаевич Кумбек Юрамаш сирен тухмалла хавыртырах, вот ча уя умен эрне юлзан, мен пәдем халыға ежінасыне вишер жинытла келжеш, пурнеде ежінасыне гергелерім. Карян шаванде финанслары дөріне евырлатса жидеріне самантра, шав финанслары дөріне тебір шулдалық куши, аран-аран тұқса, әлгірдемір шав евырлықсен жен, судсен жен, Вензенде, нинде тюлемен, ишукши тюлемен, шурты цадрасырын тюлемен. Вот, нумай шанбеке балазен, еврлыксем шитсе тухна. И шаманбада менде бастен. Тухрымда хаман заявление некаялла изе приказал устарза, коллег шлемет идындым. Мыжнеден хаман шаван жукле шул хушли, пуштарна, вот пурлых тележенжен, ты, что на я балазен, шене проекция, кемел саса, вот, чуваш пиги.
чуваш херары мен чуваш тумен уяве. Тогда вот Константин Петрович ирдерет берен был мне инде хрен уйдам специалистембе ирдеретінде череки видим ятлы кашны уйхра деген бегинде минжу күлөнбек мероприятие эбргалап бар пурнеге галаза гайзасын гунда вот шав проекцияне бер Тем не что бумановка. Тем вол чанакта искалашле, вол пирнешмар, вол тер себе галазан может. Пире аяплаша тер скалашен. Вот она культура министерстве тумалы иш тезе галашенде. Но энженде взем тумашся булзан, взене анландармай шук булзасын. А халга кирлевитка. Вот чуваш на цыгангазе умынже бер милле, чувашла перден бер хула уявынже, республику унже, чувашла концерт ирдерет бер. Адем чуваш юризем юрлаще. А шинзем халхынық сайытыр. Саккыр дилне лық тулли халық. Ведь шағында мускавран килне, шинзем батне гайза, мускаври артисине гайза бақмашы, шағындан салюттар гайза бақмашы. Чывашла юратны бемзем кундан саланма білмеші. Зем хынық сайыдыр шағында. Шағында бұл ебір республика уявне идея. Тогда хула күн неде Чывашлада стеніне білдерет. Республика күнде Чывашлада стене агадуянде тваттымыш шыл ирдереппер. Черце адамы реброшенерен. Халете паллахынде шак уяврада республика ирдежуменде пизичивичи дударатырмыр. Периунда берин самар енжи матурчы бар тухрыде галаренде. Вот тере Михаил Васильевич перенде Тавдамыш Михаил Васильевич бире официально прием дуре хышпер ердюзиненда проводажен на яганде. И теленде гаймала шак назратарда келес. Унда перешидерне абацен теминтерле пулны булинде шавзине паденбек чималдан чывашлаят барса тухна. Каран кужарны выдысла. Чамана пиди келеш, анда чепризине хам бузан хам кужарымай. Жавдени еварзымасыне. Но ол пиди лай саман пульженде. Ишамда ол каларенде, Николай Витальевич каларенде, Михаил Васильевич, те бір жыл дед, патшалық шайынже, агадуя ердермезе, чувашчен те буявне деденде. Министр ашрем кадармала деденде. Варай Михаил Васильевич министр же бухран, илтірдет министра галат. Манжутпа үш мала каймала. Шел буринде еппелнеде да хале бюджет системинже шагуя ведер иртелмешкин калли укша паларт малга. Шанбада пуйдышпе официал район зенже чегалы бар кашчарында агадыз имиттеришче. Бұл Пирин Республика ирттермен деп ирттермен. Но аплабуздан подемледи думала ветка. Механизаторсене букса, республика жайынже, ведене мухтамала тивишле бузан, возем шережинже паларна бузасын. Подемледиде кирленде, она неменледе патшалық жайынже, неменледе она кларда брахма жоқ. Шаванбеге район зенже патшалық жайынже вашина подемесина культура байында, меренгю байызымда, спорт комитетисин пурде, а межора патшалық жайынже республикан патшалық структуризм. Николай, пальтада урхи бергеладышын. Юрайт, аламала сирен чунрат негалы бар, инде кайынжыгыш тарихты дейінде бол, оны алама болады. Анжақта малашлыға, деп ағарға калы бар. Халихи отыра, Сан-Жудуба, Пирен, Чаваш, халық өмінде, Сивич тараган идузем, меле идуземізем, хош проблемызем балак Пирен мұрад расча. Вот, бір калашырым бар ветха, вот, не Пирен, онда больше Малегаламала передачи «Нация телевидения», Шарнбек пызык передачи тумненде, Татьяна Ильинанбек, Гена Максимов пекшинзене худшындарда, иртеберегана пирия, галабар, кашны хайбек шутшлаган шинзене, нации анжақта чунырада шинзене пуштарды Шарнбек калашны, бұл пиде пызык пілдерішле десе шутлады, бұл тене бер шағанаш калына «Нация телевидения», чывашлық шук десе критикленженде, бұл шақна тума тыдыны хистени, бұл пирин түбеде бұл десе шутлады бұнда. Но амин думалла бергезе Ебе каларменде, ибир хамырын юбилейінже, эстенер каларын шавыш уғыжа, ибир хамыр юбилейра, Шагынбек пирен пункт күлчі. Паянхи ларудорора, Чаваш қалыки шавдери, шутлау хышын, ибир шит чербин, хал, юлашки межу будут, юлашки шит жу бушынже. Ну, ол, самахран, иги білмеш олда ебір, иги миллионлы ғылым бізан. Ал получается, бұны неге жүгіші деп шит чербин жақсыларына. Шит чербин жақсыларына. Ол шавдери, ол, түрек каламаланде, күнда республика айыпла. Республика кына бар, Россия батшалығы айыпла. Шагынбек, инженде ыты, ют, шыржыври, ученый зем галаша бұлан, шываш жүрге бол, шавдери илемлі, шавдери авалығы жүрге. Бірден бір жүрге. Упранза юлны деніне. Ана история делі жінден упрамала десе галаша бұл засан. Мен жден ғай бір калабыр балақ хархи Шанбек подемледюзене шуда изесен, пашалығын, ебі темеже бұткаланы, пашалығын шак подемледюзене подемлетмелетші.
хал терсебе галасан чынакта чуваш халысне шелас, чилихине шелас ыйду тусадырат. Она тума ядарлы программа, пашалых программе зер тума мажук. Ним выдан мазар, эпенерде галарымынде. Республика ерди жүзен берен паремеш националистем бумала. Эбір националист сымақ берге пиде нумай галашырымыре. Националист тенине эбір тюрех малала анланма бұшлар, халыға анландармала. Выл нацист тенине білдеремеш, выл патриот тенине білдерет. Вот шагна кужарма, халыға урықла анландарны Россия жайынже. Националист сымақ бақатны. Выл пачақ тересмар я балавынде. Выл Европа жайынже тюрехіне дегалашырмар. Европа жайынже выл балахыне националист сымақ выл хойынтаван халықне юрадаган халық. И шағынба да вот кунда чималдан шак үдузен жерінде ним храмазыр еберендер галарым, ним храмазыр епеден бұшламала ажазда жетен женек. И тогда массовая информация хадерденде, чаваш челихи берги, калашса, вот шав тагырбунник кемеш шулзенже беги, тагырбуннамаш шулзенже беги хумгану дуза, ажазе мен хатланат парга, шугалат парвит хадезе. Вот патшалық умде, Россия умынже патшалық программе даратмала, шагнаш калды зенде, нимын не хранмаланде, а то кунда ведь Михаил Васильевич темінде онда чавашлага күдлезе галашынак, лишем сиксиюге шевитка, онда еппахна дарах, вот. Онда чималданах инде пирен глава жинен допушларыш. Вот, вол националист келет, темскер дезенде. Чавашла галашныш. Ага, чавашла галашныш. Телензе гаймала пирен республикара учанашкал хыяшы везе. Вот шагында ден чанакта конгресс айып деп. Анжакта ибир мен думалыне думадыржат бар, но пожал лица тухаймас парибер урама. Пирин умбек теллев жук, чаваш нации конгрессе ытты халық сенбе мирле туслы пурунашын. Анжақта шав хужарах, хэн челихинеде хизеплеттерешін был. Хэн культурынеде упразақ варашын. Энженде ебір ытты халық сене хамырдан ытларах хизеплеттер бұлзасын. Мен жыныха ебір каялла, шав таврымар, илмеллемар. Взенде пирине хизеплемеле. Взенде энженде хизеплемеші бұлзан. Хизеплеметінде хизеплеттермеле. Геннадий Николаевич, езі халық тен шуғысына қаларын шавжалың молда дезе. Тен жинақта шак езі қалын дүзене қалы бұрынде мүдірігін амар, кабинеда құтсенбегін амар, хайғын же шайберчи. Бере туғатты бірчі мұн, астуатына бюджетра чаваш хажа дезене, журнализене, телевидение, кыш чагармалла дезе қаларышқына ебір карду хрумар мұне. Үнчтеки чаваш нация конгрессы ергелері ол шая балына. Кен шав местеціне де азайын белек шта бұлзан. Кен шав калыбыр ханевлеу политикалы да бат бүгенде анжақта шуквихе орқла политикалы везем калыбыр. Пиринғал партия системінде калыбыр замахран республикасында уйрым партия дувайма прибер. Терсбе қалазан чаваш халығы хайын партия тума бұлдар емес, халқи закон зәнбе. Россия жайындегі адым бұлдар Россия. Кунде вырынды парламентда да суйланас тезен перемалданан Россия ширипленне партия зене кемелле. И вара нешсем кингана переши предесте, вара бир ша партия урла тухмабулдара про парламента. Урхагавазан пере не плем айбада политикалы вой дергелеме майжук закон бегили жили. Тардем бергалги готранте торзавлат шаганде педем нации не прилиши зараган был общественной организации волынде чаваш нации конгрессы де бирахай инде кейбир мар чанни бейденде галабар пирин республикара тогда бирен чаваш нации культура тунуми пурижуги вол мускаври вол кама берлеште здрать вот ку уйрым уйду вол милле я была статус по мавзем биргилитме прибыл айвар эбрундан чабла кушларма она возене шел булинде юридицы делишни ден эбр регион дем кушинде бузан вол патем Россия организация вол патем Россия жашсын чанбада чаваш нации регион за кушинде она туза хурас тезе чаваш нации конгрессе пидешине даче епхамдан умай шление терсебе галзан ман идея вол мускавзине варжа шагна меншн тударна хай выходинче автономизен закон туксасын эбир жутланенде Россия законе зембе федерации ле шайри организации Россиярен укшайлме деньги шакшисине дума десе пулдарак пул десе шутланы чебурун жокне шер булинде эбир эметленне булмаре организацияне туза худымыр ердүчүсине де суйларымыр бір фототравал Анатолий Геннадьевич Черсибек Галазан ол матур ол онжухне хизен менесене чав вден хажаен жердере теперь уявзененде вот ол Черсибек Галазан юридически пирден пызыкрак организации и шаганбада вденшик итмала баганде ну шер билинде пиран никамда вден бригада лешмерден камышлет шавна шин курат онда шитмене сем де борул шав шлен жухне баллагында вден шитмене сен помощь шлеген жинзен
Вот. А кунда ибир галапыр федерация везем приенжен правотра бире анде чуваш нации конгрессне де шубашкарада кузярашынча. Анжакта ибир хиришлерме менжен мен дума кирле бире бол. Пирнахал де хал статус шиде члемешке бире никамда чармаш. Шаванбада эзирде хвар май шенерен пушлыксем. Укшаден гдупса эзирешлене бол чувашлыгышне тада адаландарны кана булат десе ибран ба хиришмеремер. Вот. Шабахта манжутпа Чималдан ақпирин баянде федерации шайынжи организацияле шири битмала. Ибирин алар да пылвыл идузене. Унда да манжут па ерге тумалах паллахынде. Шел булинде халлихе педем идузененде, педем тенжерети вашсен идеве шел булинде шабахта Мухтан закалмас конгрессинде бол. Ана шамба ибир мендва пир южна пир менде здесь онда ибир лардаган идуземенде ипкалабинде. Вот паянда онда гала бир патшалык канажында келдем онда, но мен ул дешичин 90дан плакатсем бенде. Кала бир так чаплап. Но ебегунда жанакалана ибир плакатсем бе 90дан де паян. Ол приенжен тенем вугаче жамбек ирсе гайре. Истегаре. Теберенжен де пирен власть организм бешавахта килиштерзешлини кирлех приенжен. Везем айне вырсамар ириклен хамрот шагбек трапный идузем бегалапер вот университет идеве пире хумхандарат хал бире ял хужалык папеда пире хубаси бирге ондай херлестроккана киртне. Пирол пиде хумханарат мускава мендебат бар. Да, егер филиал зем галабарында ниме думаны институция лайки, а пирен көзем Эмеравалдан булна. Ол нигез. Вот патшалык системине. Шал конституцияда патшалык сымагаларда бакны. Ол шагынбекех бол. Ибири шагынбеке баласыне гларда бакны бол. Хамыр системана пысны булат. Пирин патшалык системине пысны булат. А галабыр вот чаваш филология факультетинче. Ал галабыр. Ну, меле галамала. Ну, Педембенде писатель сенеде сирим пиликшин жуккутки кскетсе хуна калабар. Тогда шамбек мен специальный сене вренде сене фольклорист тем скеренде вал шутлы жинзем. Энженде факультетран шудалка пропоет 90 писатель 90 да чваш калышно шалдири пизыкшит не булмала. Вот. Ондан ытлаши кирле де марвал, ну кирле хан девал. Анжакта ондан ытлаши тума еврона. Поэт по писателю план мастана. Анжакта врентмеле, везене шаванан калармалла везене бледе блин врентме таршмала тенмеленде. И говоря, вунул дежин хварне галабар онда вренди. Эбир жухне ала жин булны чвашкыки мен жевал уйрым гына булны хан жухне. Вот ала жиндан багыр Алексей Леонтов онда эбе тогда мен жухли шин Маценебан Рыбкин, да, вот Смолин, Тургая дешаманда, вот шавлыктенде вреннизем, да, манжухлы вдем пирен да паллашин зембур, терсибе глазаса. И кунда да шавайду, ебер, думаю, чуваш хал истории не, сарас перспектива ишлемы уйнамах, аса изех ормала берен академика, Василий Васильевич Николаева, ведь вал она тут не бейбер, чуваш ищене зень, ищене лишнизене пухса. Лару ирдернибе, шавын жухне бір нату промыр. Мен жухле пирен чаплыка негезем, чуваш халах истории бет ухреш. Вот чуваш костюме, чуваш халах костюме. Вот история. Тогда мен жухле томла негезем духса. Агал день мар, чуваш нации конгрессе шинетуны бе. Вот я мен таване зем булышны бе. И бир шубашкарды теп тюре лабамра, херле тюре лабамра. Ядарлы палыклар бар Василий Васильевич, Шамбек пала думала. Тебірчі қаля черейте Геннадий Никонович Волковтырай. Вол пирен чуваш халықын ашшы дезе галатты мырче бір хый вғытынче. Мін жыға бірін візене манмала. Палақынде патшалық шайынче де шине дырза. Элчі креде Шубашкарда хал палыклар тмаллах. И бір халлихе турумар. Кала бір Волков яжелі сквер халбур. Тебіруамра бірін. Ленин урамынже берен бур Волков яжелі сквер. Сейчас скверда вырынеде бурынде. Палық нет вас переги бірін хал шине дырза ішлемелі. Вот. Пире шалынбеге хумгандарат театр зем вырыслан забыныйде. Чуваш шамрыксын театры вырыслан загаре. Вот. Мілле анланмалла шакна. Чилай жухне вырысла спектакль сен артмадаши. Вырысла спектакль сен ағал де күрма булат. Телевидение дебе, радио баде, тембеде. Анжақ чывашлыға упразақ барасыне. Онда укша деньги жинже шушла замар. Чималдан андях чываш идейне пропагандаласа, чываш театр зене, писатель зене ширдарза. Драма зем, візем, енженде візен спектакль зерін кам жирет малашне. Пирен халиге автор земде сақылам зерілжеш. Вот валда пире хумхандарот.
Нумай Шаванбек ябалзем перехумхандар агандызем. Вазене бір хускат сақтырат бар. Чуваш кенеге издательство дехал еврлары дурура. Мен жен бір регион зенди чуваш диаспоризине бір анландарат бар. Кундан тюллевизер зире бір кенеге зембе тивиштере емес бір. Сирен теп тивиш вал. Бұрынды бюджетсіне ежінна жүхне, шав бюджета кенеге зем вали, чуваш шкуле зем вали. Чувашла кенеге зем илес бірге бюджета укшаденге хвара себе, хвыза хвара себе, ішлесе бірге. Врендет бір візенет бір, ыйдат бір. Вот шел булинде вот кала бір хыш бір областенже, улашки вғытырат. Чуваш кенеге зене илме врахна тер себе қаласасын.